almost say onimonyamfo Sompa de Kumasi Prokopo bedwa no ehye ne nsa no Galamsey nsensem no ne hu forim emu enchiremu enso ewo ha Catholic Bishop Conference wansem a wo kanyina ne se wo baba benante na nante a wo nante no de benti botaye benti na wo nante organized labor sabre wansem a wo kanyina ne se strike oye wadwene se wo baba be kro no sabre wagyae omanfo ese wakokọ gye demude wei ene afoforo bi eka ho ene yeda no kase ne yede abesoma no pa no nsia brem na meka kiro se OCP fertilizer ensuo no etoto enuti yenko na yenkope OCP fertilizer kira kwai ebeboa ama ye no baye no asodoso na yetumi atena bribra ebeboa pa Liberty Conference no asaduru ho biem odofo yenko na ebiye brem ma hene yadubu ache nyankopo ache na dom ache de pa Jubilee Park omanfo akobi pen no adanse di awodie no enya asem ketwa na mu akwankyira ye de ekro no eye nwan na wato oye so aka ho na ye de aya akwankyere amawo ade bi adane konua eda osu bia no ebebubu na ebe papai na ede afriwu so Sompa achade na duru ho biem odofo yempa emakurafo ntoma efankata omadagya so yempemo ene anwa tin tomatoes bi na bronya bere yatumi ama nkoda so a o maame no papa ewuagya wo no o so adidi agu mafuru so asere odofo yenko saafo yi emwa na eyesika from dia na emomo number no eye 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tarawa Media Company Limited 21st clinic of the moment here sabe 21st clinic semen kancho se siatica no to asiu na oba Ghana mem hadia and 15 branches and wo na sentemu oko Europe ekosa adehye wo Europe for yade and yes siatica no omanfo doorsteps here ufie wabobo ano pe na wode emfidie ni ba no asa yade sabe owo South Africa otu siatica yade na se wodofo omunyina ka ho enene anopai matumi asin konwa na mede kase ede ebrewo edi amegye so ene oseya aboaji ofosuo nentin fosuo yanye bre na yentie kase ni mu ensemu eye obi animsem ewo man Ghana mu se ye ka abato de a adwumaku a wohweso na abato no ebetumi akoso neto ene nkenkan yemu ne yebeto awie na empokura no yebedi klase asomasi anase wo benten ena odi nkunim ewo abato nim ewo Ghana ha no eye abato commission na dwemtani ema NDC amanyokuo no wo kiremu a ensem kanye bi ewo ho a ewo se ka abato commission wo twen na ka IPAC na omo ne omo edi nhyiamu na empokura no yehwe voter register na omo se kan wo bi ewom se de betuma yen sakraye no na abato yebetumi ato na asomduem na nkenkan ya asomdue no na so abato commission no ya asobrache asem wa omo eka no aise de wabu enuagu na sumu no wonye na adwene se obetie yemfi taduku na abato commission wabo eno ti adaworo mampanifo bi oka bi ewom no so mfo mo hunyim na abato commission no ballot paper na wo print no yenka asem wo monyo madwuma de na so mo to mo bo ase na ensem kaye bi wo ho a yebetumi aka ade afiri ho ama abato no atumi akona wiye ye wo asomdue mu no ni nyina so atumi akoso odumanyafo ase edu nkatia yenkotie no code books will be made available for those who don't understand this thing. The code books are the books that tells you polling station by polling station, number of voters in each of those polling stations, and that will guide the composition of the ballot statistics and then before you proceed to do printing. We do not have the code books as we stand here to guide us as to the number of voters in each polling station for which we will be printing ballot papers. We don't have the ballot statistics as well, and we are going into printing. So we are back at the guesswork with which Electoral Commission has been approaching their duties. Eni aye kotie ye eye dwemtani ema NDC amanyoku no enkane wona na ye trofo ede mabo mo onimonyamfo ase edu nkatia ena ye kotie ye no na panipa wono ena sabre no ye ka Coalition of Concerned Teachers Association
and members of the organized labor wadano Ken Ali Awudu na nensem a woka nyina ne se omanfo nsem bia wode efore wo mu se empokura ka wo strike here na wanya anko no omanfo se wo mu akwakoje adamudie bia ede ekwaye nguase ede ama organized labor no eno tinsem wo mu ka nyina ne se wo strike here na wakwoti Galamsey no na wanya ankro no enya nokure. Whenever somebody is of a certain opinion and somebody have a dissenting opinion, the easy thing some of the people in this country do is to accuse you of going for A or B. But mind you, so many organizations in this country have threatened to do certain things about Galamsey and government never mind them, including the Ghana Academy of Arts and Sciences. Since December 2023, they issued notice to government to revoke the LI that allow mining in the forest reserve. Government have not mind them. Organized labor comes in and less than a month, government have issued a directive for the LI to be revoked. This is what we want. It is being achieved. Why do we go on strike? Sabre ene yekotie ye Ken Awudu se omo eko strike omanya anko no omanfo bi ede hye wom so makogya damdienti ena abasa no ye to akase ne so amamu a emfiempinu ene edunsia omapani na adodanko akufo adogira paso na wo campaign se Ghana fo nya ne mugidie to ava eba emfama wom no ene free education oka ho asem oba ye wayo kama ma about time for ho atowo mo wo san ka bi on se yenkwa ye ne yensuo wa ene yensuo nyina da essay ene se okoma nso a ensuo no ene ontimi enom kura ukobuase so asa na ampunyase kura de udura ampunyase obuase afam ho a ene pia water no enso tokura esanse ensu aye nom a na ye nananom kwafu omonom no ni nyina da atumi asai ene unsuo san ya wadwuma wo ye no wafom nyina no awampunyase gise ugyan eba enomu ena akoya asem deja se omapani na adodanko akufu ado Galamsey kun no ka so obekon no wantumi amfa anko na abeto dwanse Ghana Bishop Conference waye wadwene se ene protest wakubia waye wadwene se wo baba bekro na wode akon ade atia Galamsey no omafo na de ato omso a enye nokure na sabre Reverend Gabriel Justice Anoche wona Archbishop Emakumase Diocese okasa efa ho. The Accra Archdiocese is the one organizing environmental prayer walk against Galamsey. The Galamsey issue is not a political issue. It is environmental, it is social, it is community, it is industrial, it is a work situation, employment situation. It has a lot of ramifications. About 4 million people are involved in Galamsey, directly or indirectly. In the legal mining also, directly or indirectly. Workers, sellers, buyers, transport, food, drinkables, edible, construction. A lot of activities are related to the mining, legal or illegal. A dialogue with all stakeholders will be able to solve the problem. It is not only a political issue. It's not only politicians involved. Surely politics can do something. Archbishop Emakumase Archdiocese Most Reverend Gabriel Justice Anoche na asema woka nyina se ye kan Galamsey no a amafo adwuma edefra na sesie no se Bishop Conference ye wo madwen se omukra omukwa wo na omde akon atia Galamsey a na nya political enti eno omoyesa no ena yikuti efri Archbishop Gabriel Anoche ehono ye to akase ne so na ye de amamu a Ghana fo nyina nim sem se Galamsey no yensuo ese no yakwa ebrentuo ese no ne sayonti emre bi bai ema yakohyehe excavators ahodo a na no kwa na ya asotwe na omanfo susu se asotwe ye de atwe Galamsey fue no ka ombejai Galamsey no eyo nanso omonte se odogo bi enuabe na sabre ya mene wo ekasei the Ghana National Association of Small Scale Miners woni asojafo adikaso bom na sesia meno kase no uduru brem river shamfanya wakwhye no enya asem keto akora yinkutie. We are launching this operation just to make sure that we clear all our water bodies off mining activities, whether registered or unregistered. Yes, for now we don't care whether you are a registered miner or not. Our concern is for the water body. So far as you are close by the water body or you are on the water body or along the water body,
you are our target. That's what we are doing now. The forest is the subsequent one. But for now, the immediate mission that we have now is to clear our water bodies off any mining activity. Okay. We are going to all the major water bodies within the area. But as we've started, and then we'll go as and when. I am not able to tell you from here where we are going. But once we get there, we decide where to go. But we'll make sure that we go to all the water bodies. For this first phase, we are looking at not less than 2 weeks. Not less than 2 weeks. Anybody yaba if you say young quiet bread to na and you so na essay says ya no obanum show ewo fa kwa ye tu Galamsey se unisika de beto pure water dia ne wan hweye esukom ebetumi agum eno mu na Ghana National Association of Small Scale Miners wone a sojafo adi kasubom se sia no omo baba ko rancho na rancho mo kono fa kwa tu Galamsey no ombeba ho omba ho so a ombedi nsemone ensemone ombedi nse ye beto ho wan hwe ombabo ene ya shamfan a wode edi dwuma no ombetumi ahye no eno mu na wo ka no ayi asutiri se onka search na obeba ha adeche obeba ha na mmom obeba mfumu so obewia se de krupo twedi ampaye etoso mienu no ebeba no yeto akase no so na ye de amamu a Galamsey oh Galamsey ko enipa kura sabre kura no ko ya afon amanfo ka Galamsey hu asem dodo na mmom se wugya atetete no a yebegya hwani eno ti Galamsey no se yamanfo eja ya yensuo nyina ebete yekwara ebretuo nyina no enua so betumi anyinyina me nyamframapa enso ahome na womanfo keka se Galamsey no abampanifo ebi ensa hyase omanfo bebre no wo concession yetu Galamsey no edema wo mo eno ti no womaye omadwene se omudi abasika no no omo ensan etu gold no esaka ho no omde akoye omabusua yie na no mu na womanfo dodo no a kire se Kumasi kropon bedwa meyo enkane na woye twrofo ema osukokroko amanyuko no munyafo sampan o concession na concession wono oda river eho na wo concession no na sa concession nyina no ye gold asemu ye gold no mudi ebetuo eno mu na se ukomenu commissioner won krata so sampan ne concession no Samjan Limited a ono nkrata no woche na concession no obi nim de wode eyo na ebasa no omafo bopini onimonyafo sampan se bemena yesi Galamsey no onsa bomu utubi eno ti no ti asem na woka yentie no. The headlines they brought crumble for Ghana's forest to do Galamsey. All the people now no so be no kratete for din no one pay your me pictures in that for them good say yeah Galamsey ni nyame nkuyen. What is me Galamsey that? Yes, I have a concession. I'm a Ghanaian, but I'm not working. I started this in 2018. Ebe pim ne enkrata ebe ma me finality kura me sankai. Enti ya di time and the can some me. And this for a Galamsey, not small scale, a Guminsano, or damn ye dear my bonny will be shocked. Was so body be, and ye won't mommy na Galamsey na ye cano. Yes, sympathy and Sasha say, when you for some time, what you tum so concession be the Nenso, and ye Galamsey and na wood too. Yet, Twakas Yanaso na dia mamua. Dia wo tu franka edema wo surukokroko ameyoko na bedi akire Matthew Opoku prempe okopiem ewo ochehene ahimfie osagefo amotia wo fori pani ono na ye ochehene overload ema achemfo na nasem a wo ka ede kire na po nyina ne se Ghana ye ka Ghana paade a yedwadie ene efuyo na chese farmers omhubon mu pa na safoi na ban ba na so de oni esi wo so no hwe wo mu a ebema Ghana atumpon wo san ka kire ne se o pasema ka kire nyame na ka kire mframa ne mframa a wo de efam ni se omampani na adodan kwakufu ado na so bete na se onyankopon ya adom na wosukokroko amanyokuo no se odi nkunim na bayomia ba ya eduru ba bia empuntu djuma no ya ontwenani emfanhwe akurase. So you hear it to me a post. What's it there? More than the anymore. Yes, I did the BBC to the and then we asked to be a post and this yes. I must have seen Serbia no Baba when we got a film was Mapunya. Ubia back.
Sabi, I attend our Sunday. And I have to say, those guys, I would have been out with them, so you're fine. No, to me, I would have 1 year opportunity. We have 1 year opportunity. And then, yes, I am out. Maybe I would have been maybe as well. When I am actually here, you who that is so near. I win. You pay it to Osajefo amwatia wo for penny watching ene na yekotie ye no na Dr. Matthew Opoku Prempe Franka tufu abedi agire ema osukokroku amanyuku no ono so kasa kakra enya me na party papa na nanu party papa na trade up ya mu bia ohini bia ya me bia le chipi ya me reba obeti party o ja nanu si ya o ja ile kwa sheshe esi ya number 1 so ya me reba ku eti baby ya the tapa o bia jano aba na kins na so ile o jina eti ya to ya hwebe bibibru ye peja kata na abu na e mama so say na no tin party no abu a na chi agora bia ni bobiu e dey safai eni aye kotie ye eye Franka tufu abedi akire ema wosurukokroku amanyoku no Dr. Matthew Opoku Prempe Alan John Kwadwo kire maten no wo MPP wate ne ho sentia wate ne ho no sabia kusabia nyado ene ono anasemwa na wakwa kokote ne party ene entade yellow nyina ya short wo Ghana ha ifise ne party no omo ne hye entade yellow enti wo bi o hye yellow bia no alancha Kwadwo kire maten ne ba no eno ti amantade yellow no ehu ya kohia pa odinani kire mu ewo adanse ahimfie na apaja kwotwere bonsra afriya wotoso mienu wono ne adanse hene na okopiem ewo adanse hene wona asema woka nyina ne se Ghana no akwa ya MPP ne NDC na sa party mienu eba mfie aduasa mienu ne akire ni no wonye ne papa bia emfa ma wo man so mo ba ye abai ko abai ba mo danda mo se abo abosoma kotre no we ba na we ko na so Ghana da so tim die timu a ya kwa bebre nyina akra enye enu ti no mo ma fo nto aba mfa ma ho mo onmum omo to aba emfa ma olumonyamfo alankwadwo kire maten na ebi no ya sada adi wo mo akose ba bi group bi a wo no se ka so mo prices ka wo nya na ese sisi ya ba na Ghana for no bebre a ese sa de no mo so gracia no no eti no no taso ya me kana masama wo no and say mo na ma dum na mo piano na mo piano ya position the best they talk to what it say that kind and na abai yenu that is yenu ama no problem matra so 32 years olumonyamfo alankwadwo kire maten NSA no moatra so 32 years aduasa mienu na nso ye humpuntu dwuma papa bia Ghana for da susu hospital ho Ghana for da susu kwa ho enu ti no wo ne pa de ma oman na convener Emma Ghana movement Sanyo Hozi na asamo a wo kan se ekwan a wo fa so ba no sa kwan no na abefa so obekọ ne hwan wonne na adodanko akufu ade wo se wo ba ukura kalipo a wukura nyina no eno na wo de beye campaign emfiempinu eni dunsia Ghana fo nya mugidie eni obekeka wo nsem a na wo nsem a wo kan ye no waye bi bema beye bi na so anye ni nyina kakra waye ne mamoni yo na mmom Galamsey no wo ye so obetu ase de wantumi antu ase ama Ghana de hye ebodin esu na se wantumi anye de a se de ode kalipo ba ye no wudi nsufin ene bekofi. It's unfortunate that they don't seem as organized as they should be at this time. Our environment is not being destroyed for the good or bad of one particular group of people. It's being destroyed for all of us. So I doff my heart to the Ghanaians at UTAG who are sustaining the conscience of us as a country.
We are here to let you know that everyone can do something about it. Mr. Hosi ena yekotie ye no imi pro services waba se oba beba nnwuma mu se wankasa wo wadwuma afei ena wo ba beyo no imi pro se oba no abeya nkyerɛkyerɛ no de ama kama kapapa na nkyerɛkyerɛ wo ba ba ye no 7-day visit a ye kɔ China na bibia ekɔso wo de sikapudo bi ato ho se oba eno ena wo take it nyina eka ho wo ba so take it ka ho airport transfer hotel obeda aduane a obedie nyina na meeting no ankasa ye kɔ no China ne akosuasua hunu bi ne de aba yenwuma mu no ne nyina da esikapudo bi eno tiemfre imipro e wo number we so na mu nkyekire mu bia no onfa enka ye ho 0244 924 573 0244 924 573 ana 0503 719 515 imipro ne ma no yemfre wo mo so adwumam ebe ban ko ade a madika ka cho se liberty conference no aduru obiem eno nti yenko man hene yadubu ache awie ye brem yakopon ache na dom ache de yemfa wan no nko saa na anoten oye no eno na yemfa enko ya akwankyere omo makọ liberty conference ni bidi adanse se nyame beye nyame na ne maso aye ne ma ewo dwumadi sompa ache de na duru ho eno nti yenko OCP fertilizer yemfa nko yikuya na enso doso na enwoma no so enti ebribra semifo eye odimonyafo asante yebo Benedict minwa ba akosua somua so dela nene oni kunu ebonkoma no pay na emu shampa ono ene chinchin fidie no na ode emame uko fidie dem so azuka na dawroma na voice ye otie na ukọ Sompa TV also akoba jesi sempremu na dawroma na media twaguo enso Sompa TV so no araho semasi wa asante nintin ene minwa ba Deborah yede no tumpem enya asem ketwa wa asante nintin eno tie be sese jamfo mra mejame na de atomani to ani so anyo na wiye me na metra mu na mekenkan kase de ma edi ameje so eye oseya aboaji ofusu 2+2 enso asemasi ho eye yiso na eye OP1 kwakupoku enso akanchenagu yakramo yeko